Bwato borema anene bali babwato muchando autism ni gobono ainyagitari ya Oasis bakubwatirana ne skuru ya bareno borema ya Dazzling Center amoneke umbekira getenerete abantu babwato borema imense ya Kenya litkolera baba gukora etaro asinsemo aho imeyo mucho Kisii asenchireyemo yogosemia gusekumanya abantu cinjira bobwente komenya abana baiga cingakiecho nigo abantu baboriwe kwenekia bunango ikabare abana bange nabo igo kubanja hasane na Bible bari batabana babwato muchando igaba boriwe kubasoke na kubaira seskuru elio konyora obosemia umurike ito Julikerubo norobati urasubwikirano tukorinene muno aba Kenya twarego chengerali tukoria Jamhuri Day asenya gitari ya Oasis bakubwatirana ne skuru ya barema ya Dazzling Center for Autism ne kiombe kenene kia National People Living with Disability baba gwetanana umuchio Kisii elio kumanya Gusii igoro ya abana bamenyete no barema ne chinchira buno mwanya bantu babwanete kubancha ase kinyoro na kubarora buna onde bwensi yani autism social stigma astro cha bana bale misponya kokwana ngaki ngumu chigede babwata mana machara umachigede bako nyora bana machara ekino kia kugara bana banande bako chandika saidi asingenjo bali babwata bana mbali gosiboka ko bakonya nigo abantu abange besokia ababwata abana bale no barema kuburi maswali na kwemanya chinchera baranyare ko bakonya elio kubabe buna onde bwensi korunyaura minyingwa imbwato umwana w'amuremavu oyo bwate 12 years oyo utari gukwana oyo utari koigwa korakini rende nimo begetase skuru ya yanchera ande ende single mata ninganje kwa serikali en support asenge ncho nimbwata abana bande baguchie skuru ni wando mwana biashara utatie biashara bianego birebike Wana ali wanje serikali yarenge ko support asenge ncho mwana yo muremavu na atete gusoma na atagete ko gende skuru na bana ali ko igubia nera gendera masoma achikumanya nera abe kuna abana sema watera funza abantu na ku basemi ba sokya bana wale daktari irinde ri bati kwasikira nyombe kyayara abana bekara basikira nyombe bana liko kubasukira lakini kera to kubasukisa yes liko kubakoza nje personally ni mbatu umwana ubate autism lakini nana shakete ali intervention saizi woni ga grade 5 chenanda perform ya fit na bana bande bonse bono ngosemia bayibuli bonsi banyare gusokya abana bati usikira abana nyumba bana bali machara bali mama na bana tunomo buno bana ko tebya baminda babo bwata abana abaremavu tigakobiso umwana nyasako ire ine baraka senka yao asenye ntonza chinde no tonyaro yo mitoko gacho umwana w'amuremavu nyumba ngatari gukwana tari koigwa ine ntere yamo yoko korra nyasama goso Kurono mu consultant we skuru ya Dazzling Jairas Kibagendi ni gasaba abantu bali babwata abana bale no autism weka ase clinic boigo kubaira eskuru elio kanyara maegerio boigo banyare kwerikia ase kiombe kia National Council with Persons Living with Disability litangoro kumna Jairas Kibagendi nje nomo na psychologist na ande a board member ya Dazzling Center for Autism na ande go coordinate ya mangana sensitization yani yokumanyia banta se binyero gweta kusigoro ya mangana autism autism no borema bwa bana bokogera omwana onyora koboka konyorwa ase tuteba sokukwana konyororo mwana nkonyora ale ngana bwate mochanda sokubwata yani signs and symptoms chikora kumwana bwate autism niko chire chinyinge lakini mainly mwana ngotwara problem na communication na ande na go socialize na bana bande eyo nere mechande vere menene ase abana baiga okonyora nga oko communicate go soko go socialize na bana bande ko bakoro mochando registered National Council of Disability. Aliyekara kwa mwende kwa isipogoja kwa ikero mwana. Ilami pamu lese kali kwate na ndumu na abe kwa responsibility ya baraki ya kwa register with the National Council of Persons with Disability kwa nyewe na weka. Ndoro serikali negente kunya ko reto no nyina assessment ya bana bango chikwa bale kwa assess good kivyao. Ikabone serikali negente kunya ko expert even though it is slow. Kukora liyo kutoka koraliga niko tuwa kwa National Council of Persons with Disability. Iwe serikali munya kubekera chibe ya sase no nyina awareness. Kingo reporter yake taseni Ndizi TV ninche Julikerubo.